Luba la COVID-19 inflation e ga ka lela go pele tlhokego ya mešomo le ikonomi go la go ka go nanya ke a mangwe a mathata ga ka tšago maemo a boiphedišo a maAforika Borwa a mantši. Mathata a ka gakalla pele le go feta ge Nersa e ka dumelela Eskom go oketša ditefelo tša mohlagase ka diperesente tše 2.5. It's important for the overall price of electricity to migrate to a cost-reflective level. So Eskom effectively reduced the negative return that was in the original application from 25 billion to 15 billion, and therefore resulting in the overall revenue, allowable revenue, that is being requested to remain the same. Ba lekgotla la dimineral la Afrika Borwa ba re koketso e ka ngwageng e tla šarakanya leano la naga la go tsošološa ikonomi. The reason why the economy is not growing, and the Reserve Bank calculations about the potential growth for our economy is only 0.8. Bao gape ba tla ngwago šoro ke koketso yeo ya ditefelo tša mohlagase ke batho fela ka kakaretšo le beng ba dikgwebo tše nnyane bao ba šitšego ba goga ka gara. The proposed tariff hike, which is far higher than the current inflation rate, would have a devastating impact on the citizens of Johannesburg, already impacted by the COVID-19 pandemic, and the economy that is ailing and on a recovery path. The proposed tariff hike would erode business confidence and disrupt economic recovery. Nersa e tla tsebagatša sephetho sa ge ba e dumelela Eskom go oketša ditefelo tša mohlagase kgwedi e tlago.